So good to see you, everyone here. Gera kiekvieną matyti čia. Good to see, you know, and I just want to thank you for every one of you for coming this special service this morning. Noriu padėkoti, kad atvykote į šį ypatingą susirinkimą Saturday. šeštadienį iš ryto. It's I mean, if you come to the Saturday morning prayer meeting, that means you have really desire to come. Jeigu šeštadienį atvažiuoji iš ryto į susirinkimą, tikrai turi norą troškimą, Saturday we could do many things. nes galite atrasti daug ką veikti You šeštadienį. choose to come Bet to pasirinkot hear the word of God about. atvažiuoti, klausytis Dievo žodžio. And God is going to bless you according to your desire. Ir Dievas palaimins jūs pagal jūsų troškimą. And you see, anytime the doors are open, God says, "Go to my presence." Kiekvieną kartą, kai durys atvirus, Dievas sako, ateik į mano akivaizdą, į mano buvimą. Because God says, 96 Psalm, the Bible says, "Health and beauty are found in the sanctuary." 96 psalmėje pasakyta, kad grožis ir sveikata atrandami Dievo šventykloj. You want to look more pretty and you want to look stronger. Nori atrodyti gražiau ir sveikiau, That's what the Bible says. būtent Biblija tai ir Health sako, and beauty are found in His sanctuary. kad grožis ir sveikata atrandami jo šventykloj. Yeah, I didn't make it up that thing. Aš pats to nesugalvojau. If you want to look more pretty and more stronger, Jeigu and nori atrodyti stipresnis ir sveikesnis ir I gražesnis, believe, if you chose to come on Saturday to, aš in His tikiu, presence, jeigu šeštadienį that's why you look so pretty. all of you. nusprendė atvykti į jo buvimą, jo akivaizdą, dėl to jūs taip gražiai atrodo. And you look healthy too. Ir sveikai atrodo. Matthew. Well, according to your prayers, our Pagal- prayers, Pagal mūsų ir jūsų maldas Dievas atvežė juos. my sister and first time out of the country. Mano sesuo pirmą kartą išvažiavo iš savo šalies. Oh, yeah. That's, welcome. Now, no, Adu. You see, anytime we come to a presence of, God's presence to hear the word of God, God speaks. Kiekvieną kartą, God kai speaks. esam Dievo akivaizdoje, kad išgirsti jo žodį, jis kalba mums. 1800 times it says God spoke. Jesus said, God said like this. God loves to speak to His people. 1800 kartų Yeah. Biblijoje pasakyta, kad Dievas kalbėjo, Dievas pasakė. Dievas nori He kalbėti would like to speak mums. to us all the time. Jis nori kalbėti mums visą laiką. He would speak in the meetings. Jis kalba per Through a man of susirinkimus, God, through per Dievo prophet, through žmogų, word. per savo different žodį, per pranašą. But especially like these meetings, Bet ypatingai per tokius susirinkimus God who has a message. Dievas turi žinią. And He would like to convey that message to you. Ir jis nori perteikti jums tą žinią. Otherwise, I won't think this is an accident. Nes aš nemanau, kad tai yra atsitiktinis And dalykas. I don't think this is just for fun. Ir ne dėl mūsų smagumo mes This is susirinkę. according to God's plan. Tai pagal Dievo planą. And He's bringing all the way from, 6,000 kilometers 6000 kilometrų atstumas ir Dievas atveža žmonės tokį kelią, to give us a message. kad suteiktų, perteiktų mums žinią. And, first maybe my brother-in-law would come and say greetings. Gal pirmiausia mano whatever, encouragement, whatever sesers it is. vyras porą minučių pasveikins jūs. His name is Finney Samuel, Pastor Finney Samuel. Jo vardas Finney Samuelis ar pastorius Finney They are in Samuelis. full-time ministry Jie būdu pastoriauja by, Bay of Bengal, palei vandenyną Bengalijos pakrantėje. only like 5 kilometers from the this, shore. 5 kilometrai nuo pakrantės. And they are pastoring 3 churches. Jie pastoriauja 3 bažnyčiom. Sunday is very busy for them. Sekmadieniais ypatingai užimta diena. I spoke many times in their churches. Aš daugybę kartų pamokslavau jų 9:31 bažnyčiose. church starts. 9:31 bažnyčios As soon as he susirinkimas. finishes, he goes to the other one. Kai baigėsi ten susirinkimas, jis važiuoja į There kitą. already praise and worship Tuo going metu on. jau šlovinimas būna prasidėjęs. And he would preach there, Jis pamokslauja tenai, come home, grįžta namo, eat quickly, very quickly, greitai labai pavalgo and go to the 4 o'clock service in another place. ir išvažiuoja į susirinkimą 4 valandą kitoje vietoje. Those all 3 regularly going on finishes and evening service again. Ir kai pasibaigė tos 3 bažnyčių susirinkimai, tada dar vakarinis vienas Yeah, susirinkimas like vyksta at the believer's house, evening prayer. kur nors pas ką nors namuose. So almost every Sunday, 4 meetings. Taigi kiekvieną sekmadienį 4 susirinkimai. Yeah, very busy. Labai užimta. And, it's a wonderful privilege for us to be here. Ir puikiai privilegija mums čia būti. So I would invite my brother-in-law, Taigi pakviesiu savo Pastor Finney Samuel, come švogerį, and say greetings of whatever God has in his heart. kad jis 2 minutes. keletą minučių pasveikintų mus ir kažką pasakytų iš Dievo žodžio, ar ką jis beturėtų savo širdį. Praise the Lord. Šlovė viešpačiui. I'm very glad to be here. Labai džiaugiuosi būdamas čia.
I never thought. Niekad nemaniau, kad čia būsiu. Really, God has brought us here. Tik Dievas galėjo mus atvežti čia. I'm really glad and very pleasure to be here. Labai džiaugiuosi ir man labai malonu būti čia. Thank you for your prayers. Ačiū už maldas. By your prayers only I could come here. Tik maldų dėka aš galėjau atvykti čia. It is a great privilege to me. Tai didelė privilegija būti čia. Stand before you with living word of God. Stovėti jūsų akivaizdoje su gyvu Dievo žodžiu. Once again, I would like to extend my hearty thanks to my sister, my brother-in-law. Dar kartą noriu padėkoti savo žmonos vyrui ir visai bendruomeniai. Before I conclude this greetings, I would like to Užbaigdamas pasveikinimą, the book of Lamentation. noriu paskaityti iš Raudų, čia lietuviškai Raudų knygos. Lamentation chapter 3 verses 22 and 23. Raudų 3, 22 and 23 verses. 22 ir 23 eilutės. Because of the Lord's great love we are not consumed, for his compassion never fail. They are new every morning, great is your faithfulness. Kad ištikimoji viešpaties meilė niekada neišsenka, gailestingumo jam niekada nepristinga, kas rytą jie nauji, didelė tavo ištikimybė. Amen. Praise the Lord. Amen. It's great. His compassion is so faithful to us, Jo gailestingumas toks ištikimas mums. so good to us. Jis toks geras mums. I thank God for these verses. Aš dėkoju Dievui už šitas eilutes. May God bless you all. Tie viešpats palaimina jūs visus. Amen. Last Sunday, 2 weeks ago, my brother-in-law already went to America and came to London. From London. Prieš 2 savaitės jau jis buvo išvažiavęs iš Indijos, jis buvo Amerikoje, paskui atvyko į Londoną ir iš Londono čia. So, last Sunday he was not there. Taigi, praeitą sekmadienį jo nebuvo savo bažnyčiose Indijoje. So my sister had to speak. Taigi, mano sesuo turėjo pamokslauti visose bažnyčiose. She gave them a wonderful message. Ir puikiai, nuostabiai pamokslavo, nuostabi žinia. They said they were all shocked and they were all so happy. And God Jie buvo blessed. labai patenkinti ir šokiruoti ir Dievas palaimino And I juos. believe that he's going to do here also. Aš tikiu, kad Dievas padarys tai ir čia. And when they were leaving Monday morning, Wednesday morning. At the airport, Wednesday morning. Kai jie išvažinėjo trečiadienį iš ryto oro uoste, We were sleeping in deep sleep about 4 o'clock in the morning. mes miegojom 3:50. ir be 10:04 naktį And my phone rings. mano telefonas suskambo, I say hello, nothing. atsiliepiau, niekas nekalba And then after 5 minutes, again I fell asleep. ir vėl užmigau, Because I just went to bed at 2 o'clock. nes tik nuėjau gulti 2 I valandą. was in deep sleep. Taigi buvau tik įmigęs. And then he go one. And by second time, somebody comes online. Ir antrą kartą suskambo ir žmogus pradėjo kalbėti. Are you having any guests? Ir manęs paklausė, ar laukiu svečių. In my sleep I'm thinking, what guests? Aš miegodamas galvoju, kokių svečių. Yeah, and then I immediately said, yeah, my sister is coming. Sakiau, taip, mano sesuo atvažiuoja. What's her name? Koks jos vardas? She's from the airport calling to check it out. Iš oro uosto, iš migracijos skyriaus skambina patikrinti. Iš Delio, iš Indijos. I said, I said name. Aš pasakiau vardą. And he's very tricky. Ir jis labai gudrus tas žmogus. Instead of saying, does he have a son or a child or something? Vietoj to, kad paklaustų, ar jinai su vaiku, ar su sūnum. And he says, what's the other person's name? O jis paklausė, o kito keliaujančio asmens vardas koks? Koks kitas asmuo, kuris keliauja, koks jo vardas? Kaip suaugęs skamba. Aš pasakiau, jo sūnus. Tada jam atėjo užtikrintumas, kad... Tada jis sako, gerai, taip, ponia, taip, viskas gerai. Dabar jau jisai tarsi atsiprašo, kad miegas sutrukdė. Jie bandė jai sutrukdyti, bet galiausiai jį čia. Taigi keletą minučių. Atverk savo širdį. Klausyk savo dvasia. Ką Dievas turi pasakyti mums. Jeigu Dievas atveža savo vyrą ar savo moterį tokį tolimą atstumą, visada yra žinia mums. Nežiūrėk į mane kaip į mane, ar čia va mano sesuo, nežiūrėkite taip į mus. Žiūrėkite į Dievo žodį, kuris ateina pas jūs. Tai keičia mūsų gyvenimus. Nežinau, ką Dievas įdėjo jo širdį, ką ji kalbės.
Taigi, jai nėra lengva angliškai kalbėti, taigi jinai kalbės savo kalbą, bus 2 vertimai. Yeah, so you know, and so there would be 3 messages for you. Taigi, 3 žinios jums. Because last Sunday she spoke in 3 churches. Praeitą sekmadienį ji 3 bažnyčiose pamokslavo. And God loves us so much, God wants to have all 3 in one. Taigi, kadangi Dievas mus taip myli, bus 3 viename. So, you know, triple coating. Trigubas užtepimas. Right? Now her name is Eunice. Jos vardas Junis, lietuviškai Eunikė. Who knows that name in the Bible? Kas žino šitą vardą iš Biblijos? Hey, palauk, Eben, wait. Jo, tu palauk, tu žinai viską iš Biblijos. You know that? Is it in the Bible? Ar šitą vardą girdėjot, skaityt Biblijoje? Eunikė. Or is it in the Bhagavad Gita somewhere? O kur kitur? Where? Kur? Kas žino? No, I just want to check it. That's all. It's you know, it's in the New Testament, Timothy's mother's name. Timotiejaus mamos vardas Naujajame testamente. I don't know how it says in Lithuanian, but in Eunikė. yeah. In Telugu is Unike. Labai panašiai yra indiškai Junikė, o lietuviškai Eunikė, o angliškai Junis. I'm so happy to be here. Labai džiaugiuosi būdama čia. It's even a big blessing for my life. Tai didelis palaiminimas mano gyvenimui, taip pat ir man pačiai būti čia. Yesterday and day before yesterday, I went all these places and I was so happy and I was so shocked. Vakar ir užvakar mes aplankėme skirtingas vietas ir aš buvau labai patenkinta, matydama jas ir šokiruota. Marvelous. Sakė, įspūdinga. Niekad nesitikėjau tai pamatyti tai. I never thought I'm gonna come like this into this country. Niekad nemaniau, kad galėsiu atvykti čia į šitą šalį. And I believe that this is the first door that God opened in this country, in this year. Ir aš tikiu, kad tai pirmos durys, kurias Dievas atidarė man šiais metais. Ir aš tai laikau didelę privilegiją ir palaiminimą. Pirmą kartą aš esu išvažiavusi iš savo šalies ir taip toli nuo savo namų. Not only come here, but to my brother's family also it's a double privilege. Ne tik tai man, bet ir mano brolio šeimai dviguba privilegija. Only, we are from India and you are from Lithuania, but we all gathered here in Lithuania. That's only because of God's grace. Aš esu iš Indijos, o jūs iš Lietuvos ir mes visi draugė čia susirinkę Lietuvoje, tai didelė privilegija ir tik tai iš Dievo malonės. Well, the second reason is my sister-in-law. Dar antra priežastis, dėl ko čia mano brolio žmona, brolienė. Outside is so cold, but when I look at you and look at your love, and through your love it is so warm. Laukia nors ir šalta, bet žiūrint į jūs ir kaip jūs mane mylite, man pasidaro šilta. Jeigu žiūri į mėnulį, gali atrasti Dievo grožį, pamatyti Dievo grožį. Jeigu žiūri, pamatai saulę, gali pamatyti Dievo jėgą. Ir jeigu žiūri į veidrodį, gali pamatyti Dievo švelnumą, saldumą. Jono Evangelija 16 skyrius. In this Gospel of John, there are many things written than the rest of the 3 Gospels. Jono Evangelijoje yra daugiau įvykių aprašyta negu visose kitose 3 Evangelijose. Pirma eilutė,
16 skyriuje, aš jums tai paskelbiau, kad nesukluptumėte. చాలా విషయాల్లో మనం ఆందోళన చెందుతాం, అభ్యంతర పడతాం, కానీ ప్రభు మనతో మాట్లాడుతుంటాడు ఆ సందర్భంలో. So many things we worry and so we are pained, but God speaks to us. Dėl daugelio dalykų mes pergyvenam ir įsiskaudinam, bet Dievas kalba mums. ఈ సందర్భంలో ఈ అధ్యాయంలో కూడా శిష్యులు భయపడుతున్నారు, అభ్యంతర పడుతుంటే ప్రభు వారితో మాట్లాడుతున్నారు. Even in this context, the disciples were so fearful and they were offended, and Jesus is talking to them. Netgi šitoj situacijoje mokiniai buvo labai išsigandę, pergyveno, įsiskaudinę ir Jėzus pradėjo kalbėti jiems. ఎందుకంటే ప్రభు వెళ్ళిపోయే సమయం వచ్చింది, ఈయన మమ్మల్ని పిలిచాడు సమస్తం వదిలి రమ్మని, విడిచి వెళ్ళిపోతున్నాడని వీళ్ళకి ఆందోళన వచ్చింది. Because this is the time just Jesus was leaving, and they were thinking, he called us and we left everything, we came and now he is leaving. They're worrying. Tuo metu Jėzus jau juos palikdinėjo ir jie pagalvojo, mes viską palikom, mes sekam jo, o dabar jis palieka mus ir jie pradėjo pergyventi. మన స్వభావాన్ని బట్టి మనం భయపడతాం, ఆందోళన చేస్తాం, పరిస్థితిని బట్టి. ఇవన్నీ విడిచిపెట్టి ప్రభువుని నమ్ముకున్నాను, లేకపోతే నా ప్రతి పరిస్థితి మారిపోయి ప్రభు దగ్గరికి వచ్చాను, ప్రభు నన్ను విడిచిపెడతాడేమో అని మనం ఆందోళన చెందుతాం. And sometimes according to the situation and all the surroundings, the problems come up and we worry that maybe Jesus is leaving or Jesus is, God is left already. We worry according to our own nature. Kartais susidaro tokios situacijos nelabai galbūt palankios ir mes pradedam pergyventi ir galvoti, Dievas mus palieka. అందుచేత వారితో మాట్లాడుతూ ప్రభు ఒక మాట మొట్టమొదటిగా చెప్తున్నాడు 7వ వచనంలో చూడండి. And Jesus is telling them in the 7th verse, 7 eilutėje Jėzus sako jiems. నేను నీతో సత్యము చెప్తున్నాను, ఆదరణకర్త నీ యొద్దకు పంపుదును. and he's saying, I'm telling the truth that I will send the comforter. Jis sako, kad aš jums sakau tiesą, kad atsiųsiu globėją, guodėją. ప్రభు ఎప్పుడూ మనతో సత్యమే చెప్తారు. God speaks all the time truth only. Dievas kalba visą laiką tik tiesą. ఎందుకంటే ఆయన నేనే మార్గము సత్యము జీవనము. Because God is truth. Jesus is truth. Nes Dievas, Jėzus yra He's the tiesa. way and life. Jis kelias ir gyvenimas. శిష్యులతో ఆయన మొట్టమొదటి ప్రామిస్ చేస్తున్నాడు, ఆదరణకర్త మీ యొద్దకు వస్తాడు. And he's promising, first promise is that the comforter will come to you. Ir pirmasis pažadas yra, kad guodėjas ir patarėjas ateis pas jūs. ఆదరణకర్త మనల్ని ఎప్పుడూ విడిచిపెట్టడు. And that comforter will never leave us. Ir tas guodėjas ir patarėjas niekad mūsų nepaliks. ఈ సంవత్సరంలో జనవరి 23 మా నాన్నగారు ప్రభు దగ్గరికి పిలిచి వెళ్ళిపోయారు మమ్మల్ని. And this year on January 14th, my father left us and went to heaven. Ir šiais metais sausio 14 mūsų tėtis paliko mus ir išėjo į dangų. In July మా రెండో అన్నయ్య కూడా వదిలి ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళిపోయారు. In July, first week, Ir šiais metais my brother also went to heaven. Liepos mėnesį He also left us. mūsų brolis taip pat paliko ir išėjo į dangų. నాకు అనిపించింది అందరూ వెళ్ళిపోయారేమో అన్నట్లుగా నేను చాలా And బాధపడ్డాను. And that time I felt like everybody left. Ir tuo metu aš jaučiausi, tarsi visi mane paliko. బట్ దేవుడు మాత్రం మనల్ని ఎప్పుడు విడిచిపెట్టే దేవుడు కాదు. But Jesus never left. Bet Jėzus niekad nepaliko manęs ir neapleido. Ir jis niekad neapleidžia mūsų. ఆదరణకర్తను మనం పొందుకున్నాము, ఆదరణకర్తే మనల్ని ఆదరిస్తాడు. And we received that comforter and he comforts us. Mes priėmėm šį guodėją ir šis guodėjas guodžia mus. మనుషులు విడిచిపెట్టొచ్చు, People will leave us ధనం విడిచిపెట్టొచ్చు, Žmonės paliks mus, and money will leave us. pinigai paliks mus, మనల్ని విడిచిపెట్టొచ్చు. Everything can leave us. viskas gali mus palikti. ఆదరణకర్త నీలో ఉంటే ఆయన నిన్ను ఎప్పుడు విడిచిపెట్టడు. But if you have the comforter in you, he will never leave you. Bet jeigu tu turi guodėją savyje, jis niekada tavęs nepleis. రెండో విధంగా ప్రభు వారితో వాగ్దానం చేస్తున్నాడు శిష్యులతో. 13వ వచనంలో మాట ఉంటుంది. And the second promise he's giving to the disciples in the 13th verse. Ir antrą pažadą, kurį jis davė savo mokiniams Jėzus 13 eilutėje. సత్యస్వరూపి అయిన ఆత్మ వచ్చినప్పుడు మిమ్మల్ని సర్వసత్యంలోకి నడిపించును. And when the Spirit of truth comes, and he will lead you into the truth, Kai- or complete truth. Kai tiesos dvasia ateis, ji ves jūs į pilną tiesą. ఆయనే మిమ్మల్ని ముందుకు నడిపిస్తాడు.
And he will lead you. Ir jis ves tave. మార్గం సరళం చేసి నడిపించే దేవుడు. He will make the way, our way, straight and he will lead us in that path. Jis ištiesins mūsų kelią ir ves mus tuo taku. ఇశ్రాయేలీయులు ఎర్ర సముద్రం దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు Israelites, they faced the Red Sea. Izraelitams buvo iššūkis, jie atsistojo prieš Raudonąją jūrą. ముందు ఎర్ర సముద్రం వెనక శత్రువులు Yeah. వారు ఆందోళన చెందారు. The front, in the front was Red Sea, in the back of Egyptian army, Pharaoh. Priešais buvo Raudonoji jūra, užnugarį buvo Faraono And kariuomenė. they worried. Ir jie pergyveno. కింద ఒక మార్గం ఆయన ఎన్ని సంవత్సరాల క్రితం ఆయన ఏర్పాటు చేశాడు. వాళ్ళు చూస్తుంటే పైన వాటర్ మాత్రమే కనపడుతుంది. But God has already prepared a way before even the Israelites came. The way already there, but only the water covered it. But they didn't see. Kelias jau buvo paties Dievo paruoštas Izraelitams iš anksto, dar jiems neatėjus iki Raudonosios jūros. Dievas kelią buvo padaręs jau labai senai. Vienintelis dalykas, kas tą kelią užstojo, tai buvo Raudonoji jūra ant viršaus. He knew that they're going to come there. Dievas žinojo, kad jie eis per ten. మనం పరిస్థితులను చూసినప్పుడు నీడలాగా మనకు కనపడతాయి, దారి కనపడదు. Same like that. When we see some our troubles and our circumstances, it looks like a water, but we don't see the way underneath the water. Lygiai tas pats su mumis, kai mes žiūrime į savo bėdas, problemas ir aplinkybės, mes matome vandenį, bet mes nematome kelio po vandeniu. కానీ దేవుని ప్రణాళిక ఒకటి ప్రతి వ్యక్తికి కూడా ఉంది. And same like that, God has a plan, God has a way for every person. Lygiai taip, Dievas turi planą ir Dievas turi kelią kiekvienam žmogui. మా అన్నయ్యని చూడటం మాత్రమే కాదు, ఈ విధంగా మనం కూడుకుని దేవుని ఆరాధించాలని కూడా ఆయన ప్రణాళిక. And not only God's plan for me to see my brother, but also to share His word here. Dievo planas ne tik man atvažiuoti ir pamatyti savo brolį, bet dalintis Dievo žodžiu su visais, su jumis. మా హస్బెండ్తో కూడా నేను రాలేదు, ఒక్కదాన్ని మా బాబుని తీసుకుని వస్తున్నాను. ఎప్పుడు నేను ఎక్కడికి రాలేదు. అయినప్పుడు కూడా ప్రభువే నన్ను నడిపించాడని నమ్మాను. ఆయనే ద్వారం తెరిచాడు, వీసా కూడా అద్భుతంగా ఇచ్చాడు. అన్ని ఇస్తామని ఒక రోజు ఉపవాసం ప్రార్థన చేశాను. ప్రభువే నన్ను ఈ విధంగా నడిపించాడు. I never left the country. I never went a long distance by myself. But now I left with my son alone, without my husband, for visa and everything. And he led me. Ir aš niekad nebuvau išvažiavusi iš šalies, nei viena, nei ne viena. Dabar aš be savo vyro su mažu vaiku atvažiavau viena ir Dievas padėjo man ir vedė mane. Aš meldžiausi ir pasnikavau ir prašiau Dievo, kad Dievas padarytų kelią man ir jis padarė tai. జనవరిలో మా ఫాదరు, జూలైలో మా బ్రదర్ పోయినప్పుడు చాలా బాధపడ్డాను. కానీ ప్రభు మాత్రం ఈడు వెనకాల మేలు దాచేది. And when my dad passed away in January, my brother went to heaven in July. I was so sad and felt like it's so evil. But God has a good thing behind the evil thing. Ir all the time. Kai sausio mėnesį tėtis išėjo, o Liepa brolis, aš jaučiausi labai nuliūdusi ir jaučiau didelį tarsi blogį aplink mane, bet visada yra palaiminimas už blogų dalykų. ముందు రోజు కూడా మా బాబుకి చాలా జ్వరం, నేను చాలా భయపడ్డాను. ప్రభు చిత్తం కాదేమో అనుకున్నాను. కానీ ఆఖరి నిమిషం వరకు కనిపెట్టినప్పుడు ఆయన కార్యాన్ని మనం చూస్తాం. And even the day we were leaving also, my son was suffering with fever. Ir tą dieną, I thought maybe we may not make it. Ir tą dieną, kai mes išvažiavome iš namų, mano vaikas karščiavo ir aš galvojau, kaip mes įveiksime šitą kelionę. ప్రభు మార్గం తెరిస్తే అది ఎవ్వరు కూడా ముయ్యలేరు. If God opens the door, nobody can shut it. Jeigu Dievas atidaro duris, niekas negali jų uždaryti. దేవుడు మూస్తే ఎవ్వరు కూడా తెరవలేరు. If God shuts the door, nobody can open it. Jeigu Dievas atidaro duris, niekas negali jų uždaryti. ఈ అధ్యాయంలో ప్రభు మాట్లాడుతున్నారు. Jeigu Dievas uždaro, niekas negali atidaryti. ఈ అధ్యాయంలో రెండవ వాగ్దానంగా ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు. ఆ ఆదరణకర్త మిమ్మల్ని ముందుకి నడిపిస్తాడు. And the promise he gave, the second promise, the comforter will lead you to go forward. Antrasis pažadas, kurį jis davė, kad guodėjas ves jūs į priekį. మనం నమ్మితే మన జీవితంలో, మన భవిష్యత్తులో, ముందున్న దినాల్లో ప్రభు తప్పనిసరిగా నడిపించడానికి సమర్థుడు.
if we trust His word, if we believe His word, and He will lead us. Jeigu mes pasitikim jo žodžiu ir tikim jo žodžiu, jis ves mus į priekį. Third promise. And Trečias pažadas. third promise, Jesus gave to His disciples in 22nd verse. 22 eilutėje trečias pažadas, kurį Jėzus suteikė savo mokiniams. శిష్యులతో ప్రభు మాట్లాడుతున్నారు ఈ వచనంలో రాబోతున్న ఆయన రాకడ గురించి ఈ వచనం మాట్లాడుతున్నారు. And Jesus is giving this promise about His second coming. Ir Jėzus suteikė šitą pažadą apie savo antrąjį grįžimą. యోబుతో కూడా స్నేహితులు మాట్లాడుతున్నారు, నీ భక్తి నీకు ధైర్యం పుట్టించదా. And even in Job, God gave a promise like, your reverence or your fear about me will encourage him or, to lead him. Jobo knygoje taip pat yra pažadas, kad Dievas pasakė, kad pagarba man, baimė man padrąsins tave ir ves į priekį. మనం చేసే ఈ భక్తి ప్రార్థన ఇవన్నీ కూడా రాబోతున్న ఆయన మహిమ ఎదుట నిలబడగలిగిన శక్తిని పొందుతాయి. And when we are gathering together like this, our attitude towards Him, our worship towards Him gives us strength to see Him in His coming. Kai mes visi draugė susirenkam garbinti jį, mūsų požiūris, visas mūsų nusistatymas garbinti jį suteikia mums jėgų pamatyti jį grįžtant antrą kartą. మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా ప్రపంచంలో కానీ ప్రభు దగ్గరికి మనం అందరం వెళ్ళాలి. Wherever we go, in this world, it doesn't matter, but the main thing is we need to go to the Lord. That's the main thing. Kur mes bebūtumėm šitam pasauliu, nesvarbu, kurioje vietoje bebūtumėm, svarbiausias dalykas būti pas Viešpatį su juo ir matyti jį. ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు శిష్యులతో, మీరు దుఃఖపడుతున్నారు కానీ మీకు ఒక నిరీక్షణ ఉంది, మీరు ప్రభువుని తప్పనిసరిగా చూస్తారు, రాకడలో మీరు నన్ను చూస్తారు. And Jesus is telling the disciples that you are, in weeping and mourning, but you will see me again, and your mourning will turn into joy. Jėzus sako savo mokiniams, jūs verkiate ir raudate, bet jūsų rauda pavirs į džiaugsmą, kai jūs mane vėl pamatysit. అక్కడ ప్రభు శిష్యులతో మాట్లాడుతున్నారు కానీ ఈ సమయం అందు దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు. తప్పనిసరిగా ప్రభువుని మనం అందరం చూస్తాం. And not only Jesus is talking to the disciples then, but He is talking to us now. He's talking to us now that we're going to see Him one day. Ir Jėzus kalba ne vien tik tai savo mokiniams tada kalbėjo, bet jis taip pat kalba ir mums tą pačią žinią, kad vieną dieną jūs vėl mane pamatysit. ప్రభువునందు మన ప్రియులైనటువంటి వారిని, మా నాన్నగారిని, మా అన్నయ్యని కూడా నేను చూస్తాను. And again we will see, my father, my brother again. Ir vėl, that's a hope. ir mes turime viltį, kad aš vėl susitiksiu su savo tėvu ir su savo broliu. మా అమ్మ చనిపోయిన కొత్తలో నేను చాలా దుఃఖపడుతూ ఉంటే, And when my mother passed away, like maybe 11 years ago, I was so sad and Kai mano mama so bad, išėjo pas Viešpatį prieš 11 metų, aš buvau labai nuliūdus. grieving. నాకు ఇంకా వివాహం కాలేదు, ఒంటరిగా That time I was still single. I was not Aš married. buvau netekėjus tuo metu. భవిష్యత్తు గురించి ఒక ఆలోచన అంటూ నాకేం లేదు. And at that time I did not have any idea about my future. Ir aš neturėjau jokio supratimo apie savo ateitį tuo metu. ఇప్పుడే ఎంఏ కంప్లీట్ అయి ఉన్నాను. I just finished my university, Aš, Masters of Arts degree. aš pabaigiau mokintis universitete. కొన్ని రోజులు నేను పగలు రాత్రి ఏడుస్తూ ఉన్నాను, నిద్ర పట్టదు. And some days I could not even sleep. I was crying day and night. Ir Sleeping. kartais aš nemiegodavau ištisom naktim ir verkdavau dieną ir naktį. ఏంటి నా పరిస్థితి అని. And I was thinking, what is my situation? Ir aš galvojau, kas dabar čia, kokia čia mano situacija ir kas dabar bus. ఒక రాత్రి ప్రభు నాతో మాట్లాడారు. And one night God spoke to me. Ir vieną naktį Dievas prakalbo man. 22వ వచనం ద్వారా ప్రభు నాతో మాట్లాడారు. And this the same 22nd verse. He spoke to this verse. Ir Dievas prakalbo man per šitą 22 eilutę. నేను ఇప్పుడు మిమ్మల్ని చూసినప్పుడు అధికంగా దుఃఖిస్తున్నారు కానీ మరుసటి కాలంలో నేను మిమ్మల్ని చూసినప్పుడు అధికంగా ఆనందిస్తానని ప్రభు మాట్లాడారు. And Jesus is saying, you are weeping and grieving now, but you will rejoice later. You will see me again. Jėzus sako, jūs verkiate ir raudate dabar, bet jūs džiaugsitės ir pamatysite mane vėl. చాలాసార్లు నేను ఈ వచనము ఈ అధ్యాయం చదివాను కానీ ఇంత ప్రత్యేకమైనదిగా నాకు ఎప్పుడు కనపడలేదు. I read this chapter and this verse many times, but when God spoke to me,
this thing will, stood out very specifically and so specially touched my heart. Šią rašto vietą ir šią skyrių skaičiau daugybę kartų prieš tai, bet kai Dievas prakalbo per šitą rašto vietą, ji labai palietė mano širdį. And God's word, makes us alive. Dievo žodis įkvepia mus ir padaro mus gyvus, atgaivina mus. And when I heard this verse, when God spoke to me, all my grieving and all that weeping disappeared completely. Ir kai aš išgirdau šią rašto vietą, visas mano raudojimas ir mano verkimas pasibaigė. Ir pergyvenimas apie ateitį pasitraukė. And now I feel so happy and glad that God gave us His work to do, to preach His word in India and to share His, gospel to the churches. Aš labai džiaugiuosi, kad Dievas davė mums tą galimybę ir tokį darbą Indijoje dalintis Dievo žodžiu ir skelbti jo žodį ir prižiūrėti bažnyčias, pamokslauti jose. And 13 years ago He gave the promise and still fulfilling. Prieš 13 metų Jis davė pažadą ir tas pažadas tebe pildosi, tebe vyksta. And He is teaching so many experiences and He's leading me. Jis veda mane ir suteikia daugybę įvairiausių patirčių ir patyrimų ir And this joy when I come to the like these countries and to see you, it's wonderful joy. But the more joy is one day I'm gonna meet my Lord. That's even more joy than this one. Didelis džiaugsmas man atvykti čia ir pamatyti Jūs, aplankyti šitą šalį, bet aš turiu dar didesnį džiaugsmą, kad aš susitiksiu su savo viešpačiu Jėzumi vieną dieną. Fourth promise that Jesus is giving to His disciples, 23rd verse. Ir 23 eilutėje Jėzus suteikė savo mokiniams 4 pažadą. If you ask anything in my Father's name, He will give it to you. Jeigu jūs prašysite ko nors, mano vardu pas Tėvą jūs gausite. And God said, ask and it shall be given unto you. Dievas sako, prašyk ir bus tau duota, suteikta. And all those things impossible for us, it's possible for God. Visi šitie neįmanomi dalykai mums yra įmanomi Dievui. And we worry, how it's going to happen, how it's going to be possible. But God don't have any worry. He will make it possible. Mes rūpinamės ir pergyvenam, kaip čia bus pasidarys įmanoma, kaip čia viskas susitvarkys ir įvyks, bet Dievas neturi pergyvenimų, Jisai žino, kad viskas įmanoma jam. And He led the Israelites 40 years. Their clothing never wore out. And those shoes and the sandals never wore out. 40 years. 40 metų Dievas globojo ir vedė Izraelitus, jie buvo dykumoje, jų drabužiai nesusidėvėjo ir batai taip pat nesusidėvėjo. And when they needed food, He gave manna. Kai jiems reikėjo maisto, Jis davė jiems maną iš dangaus. And when they were thirsty, He gave water from the rock. Ir kai jie buvo ištroškę, Dievas jiems davė vandens iš uolos. That's what Jesus is saying. And if you ask anything in my name, I will give it to you. Dėl to Jėzus sako, jeigu prašysite mano vardu, bus jums suteikta, aš suteiksiu, duosiu jums. Hallelujah. Haleliuja. 26 eilutė, 5 pažadas. This chapter Jesus is giving to His disciples, 26th verse. Yeah, 26 and 27. 26 ir 7 eilutės. Ta diena jūs prašysite mano vardu ir aš net nesakau, kad aš prašysiu Tėvą už jūs, juk patsai Tėvas jūs myli, nes jūs mane pamilote ir įtikėjote, jog aš iš Dievo atėjęs.
ఆయన తండ్రిని వేడుకుంటాడు, జ్ఞాపన చేస్తున్నాడు. Jesus is gonna, intercede for us. He's gonna ask the Father. Jėzus užtars mus pas tėvą. ప్రభు కొరకు బ్రతికి సేవ చేసి చనిపోయిన మా నాన్నగారి విషయంలో నేను ఒక ధైర్యం పొందుతున్నాను. ఏంటంటే, And I have my father, who worked for God and then passed away, went to heaven. I have one thing in his, work, one confidence. Mano tėvas tarnavo viešpačiui visą laiką ir jis išėjo pas viešpatį ir aš turiu vieną tokį tvirtą užtikrintumą iš jo ar per jį. ఇక్కడుండి ఆయన అడిగి నన్ను గురించి ప్రార్థన చేస్తే చాలా దూరంగా పక్కకి ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి నా గురించి చెప్తా ఉన్నాడు. Now, when he was alive, he was interceding for me from the earth. Now he is interceding beside Jesus. Kai mano tėvas, jisai, būdamas žemėje, jisai užtarė mane ir meldėsi pastoviai už mane. Žinau, kad jis šiandieną yra šalia Jėzaus ir užtarė mane ten. ఆత్మే మన పక్షాన విజ్ఞాపన చేస్తున్నాడు. And even in Romans it says he is interceding for us. Romiečiams laiške pasakyta, kad Dievo dvasia užtarė mus. ఒక రాత్రి నేను ప్రార్థన చేస్తా ఉన్నాను. రాత్రంతా ప్రార్థన చేస్తున్నాను, నిద్రపోతున్నాను. మా చర్చి వాళ్ళందరి పేర్లు వస్తానే ఉన్నాయి. ప్రార్థన చేస్తున్నట్టే ఉంది, నిద్రపోతూనే ఉన్నాను. One night, I was praying and felt like sleeping, but I was praying all night and praying for every person in my church, every name coming before me. Vieną naktį aš tiesiog norėjau miego, bet neužmigau ir aš pradėjau melstis ir visą naktį prasimeldžiau už kiekvieną žmogų savo bažnyčiai, vieną vardas po vardo vis ateidavo man. తెల్లవారిపోయింది, నాకు మెలకు వచ్చింది, ప్రార్థన చేసినట్టు ఉంది, నిద్రపోయినట్టు ఉంది. ఆ అనుభవం ఏంటో గొప్ప అనుభవం. And already dawn came and the morning came. I felt like I slept, I felt like I prayed. I don't know. It was a great Išaušo rytas, aušra atsirado ir aš jaučiausi tarsi miegojus visą naktį, bet tarsi meldžiusis visą naktį. Nežinau, ar meldžiausi, ar miegojau. And because Romans 8 chapter it says because the Spirit intercedes for us in our infirmities, in our weaknesses. Nes pasakyta, kad Dievo dvasia užtarė mus mūsų silpnumuose, laiške Romiečiams. Sixth promise. Ir šeštasis pažadas yra 33 eilutė. Jėzus suteikė šeštąjį pažadą savo mokiniams. And he says, I'm telling these words that you might have peace. Aš sakau jums šiuos žodžius, kad jūs turėtumėte ramybę. And Jesus is worthy, or he is capable of giving peace to his people. Jėzus yra pajėgus suteikti savo ramybę savo žmonėms. And there is no peace in this world. You don't find a peace. Šiame pasaulyje ramybės neatrasi. And you cannot put a peace between two people in this world. So sometimes Labai sunku atnešti ramybę ar taiką kartais net tarp dviejų žmonių šiame pasaulyje. Only God can do it. Tik Dievas tai gali padaryti. That's why God is, promising. I'm telling these words so that, you will receive my peace. Dėl to Jėzus suteikia pažadą ir sako, aš jums kalbu tai, kad jūs turėtumėt mano ramybę. And when we do not have a peace in our hearts, in our lives, only Jesus can give us a full. Kai mes neturime ramybės savo gyvenimuose ir širdyse, tik Jėzus ją gali suteikti. And there is no peace between husband and wife or between children and parents. Only God can give the peace. Jeigu nėra ramybės tarp vyro ir žmonos, tarp vaikų ir tėvų, tik Jėzus ją gali suteikti. And last promise, in this chapter, he says,
I overcome the world. I conquer Ir the world. paskutinis pažadas šiame skyriuje pasakyta, kad aš nugalėjau pasaulį. Amen. జయ జీవితం గురించి ఇక్కడ ఆఖరి వాగ్దానం ప్రవహిస్తున్నాడు. It's this is the promise about victorious life. Tai pažadas dėl pergalingo gyvenimo. లోకంలో ఏ విషయంలో ఓడిపోయినా ప్రభువులో మనం జయం పొందుతాం. And even if we lose anything in this world, in God we overcome. Jeigu mes prarastumėm bet ką ir viską šiame pasaulyje, Dieve, mes esam pergalingi. లోకంలో మీకు శ్రమ కలుగుతుంది, అయినప్పటికీ ధైర్యం తెచ్చుకోమని ప్రభువు Jesus said, you might have trouble things in this world, but Jesus said, but be of good cheer. Jėzus I sako, overcame the world. jūs turėsite vargų ar bėdų šiame pasaulyje, bet būkite drąsūs, džiaugsmingi, nes aš nugalėjau pasaulį. ప్రకటనలో ప్రభు మాట్లాడుతున్నారు, జయించిన వారికి కలిగిన గొప్ప ధన్యత ఒక స్తంభం వలె నిలబెడతానన్నారు, కొత్త పేరు రాస్తానన్నారు. And in Revelation, there is a promise about these overcoming people. He said, those who overcome, they will be like a pillar. And he said, I'll give a new name to them. Ir apreiškimo knygoje kalbame apie žmonės, apie pergalingus žmonės, kad jie bus kaip ramščiai, kaip stulpai ir aš suteiksiu jiems naują vardą. ఏ పరిస్థితికైనా మనకు జయ జీవితం కావాలంటే అది ప్రభు ద్వారా మాత్రమే. And if we want to overcome anything, that is possible only through Jesus. Ir jeigu mes kažką norime nugalėti, tai įmanoma tik su Jėzumi ir per Jėzų. విద్యార్థులైతే పరీక్షల్లో జయం పొందాలన్నారు, ప్రభువునే మాత్రం అడిగితే ప్రభు తప్పనిసరిగా ఇస్తాడు. Even if the students, if they want to overcome in the exams, only God can do it. Jeigu studentai jie nori būti pergalingi egzaminuose, Dievas tik gali tai padaryti. మన బలం మన శక్తి ఏది కూడా పని. Our own understanding, our own strength is not enough. It's not going to. Nepakanka mūsų pačių supratimo ir pačių savo jėgų. అందుకే ఆందోళన చెందుతున్న శిష్యులతో ప్రభు ఆఖరి వాగ్దానం ఇస్తున్నారు, లోకంలో శ్రమ కలుగుతుంది, అయినప్పుడు మీరు ధైర్యంగా ఉండండి, నేను లోకాన్ని జయించాను. That's why Jesus said to the disciples, those who are worrying and so much, in fear, he said, don't be worried. Don't be, carried away with your worries. I overcome the world and you will have a peace. Jėzus dėl to sako savo mokiniams, tie, kurie pergyvena, labai smarkiai rūpinasi, sako, nepergyvenk, nes aš nugalėjau pasaulį ir tu gali turėti mano ramybę. యవనస్తులారా మీరు బలవంతులు, మీరు దుష్టుల్ని జయించి ఉన్నారని యోహాను పత్రికలో రాస్తున్నారు. And John's epistle, second epistle, first epistle, it says, young people, I write unto you because you overcome the wicked one. Ir Jonas savo laiške pasakė, aš rašau jums jaunuoliai, nes jūs nugalėjote piktąjį. మీరు లోకాన్ని జయించారు. లోకంలో పుట్టినవి ఏంటి అంటే శరీరాశ, నేత్రాశ, జీవపడము. And everything that is in the world is lust of the eye, lust of the flesh, and pride of life. And Jesus said, everything in this world, you overcome that. Ir Jėzus, jisai sako, kad tai, kas yra pasaulyje, akių geismas, kūno geismas ir gyvenimo puikybė, aš tai nugalėjau ir jūs tai galite nugalėti. ఈ వెళ్ళిపోతున్న ఈ జీవితంలో ఎన్నో మనకు ఎదురొస్తా ఉంటాయి. మూడింటిని జయించడమే జయ జీవితం. And in our life, we face so many things, but the real conquering life is conquering these three. Mes savo gyvenime turime daug iššūkių, su įvairiais dalykais susitinkam, bet pagrindiniai 3 dalykai yra šie, kuriuos mes turim nugalėti. యజ్రా అంటున్నాడు, భక్తుడైన యజ్రా 8:22 అంటున్నాడు, ప్రభువా మాకు శుభ ప్రయాణం కలిగించుము. And Ezra 8:22, he says, Lord, give us a successful journey. Ezdros knygoje 3 skyriui 28 eilutėje pasakyta, Dieve, suteik mums sėkmingą palaimintą kelionę. ప్రయాణం అంటే నేను ఇండియా నుంచి లిథువేనియా వచ్చాను ఇది కాదు, మన జీవితమే ఒక ప్రయాణం. And not only, from India to Lithuania is not a journey, but our whole life is a journey. Tai ne vien tik kelionė iš Indijos į Lietuvą, bet mūsų visas gyvenimas yra kelionė. మన జీవితానికి శుభ ప్రయాణం ఇచ్చి జయ జీవితం ఇచ్చి నడిపించే దేవుడు మన దేవుడు. Our God is a God who gives us a successful journey, our life journey. Dievas yra tas, kuris suteikia mums sėkmingą gyvenimo kelionę. Hallelujah. ఏ పరిస్థితుల్లో మనం ఆందోళన చెందుతున్నాం, మీ సంగతి నాకు తెలియదు, నా సంగతి మీకు తెలియదు, కానీ ప్రభు ఈ దినాన మనకి 7 వాగ్దానాలు ఇచ్చాడు. And I don't know in what area, in what situation you are worrying. I have no idea. But God gave these 7 promises today.
Aš nežinau, dėl ko jūs pergyvenat ir rūpinatės taip smarkiai, bet šiandieną Dievas suteikė šiuos 7 pažadus. ఆ దినాన 7 వాగ్దానాలు పొందిన తర్వాత శిష్యుల్లో భయం పోయింది, ఆత్మశక్తితో నింపబడ్డారు అపోస్తలుల కార్యం. And after they, received these promises, all the disciples, their fear gone, their worry gone, and they got so much empowered by the Holy Spirit. Ir kai mokiniai gavo šios pažadus, visi pergyvenimai ir rūpesčiai nuo jų pasitraukė ir jie buvo sustiprinti Dievo jėga. Mes skaitom apie tai Apaštalų darbų knygoje. ఆదరణ లేని పరిస్థితిలో ప్రభు మొట్టమొదటిగా మనల్ని ఆదరిస్తాడు. And when we do not have any comfort, first thing God gives us the comfort. Kai mes neturime paguodos, pirmas dalykas, kad Dievas suteikia paguodą. మార్గం కనపడని పరిస్థితిలో ప్రభు మనల్ని నడిపిస్తాడు. And when we do not see the way, God will lead us. Ir kai mes nematome kelio, Dievas veda mus. పరిస్థితులను బట్టి ఏది అడిగినా నీకు ఆయన ఇవ్వడానికి సమర్థుడు. And anything we ask him, he is going to give it to us. Ir tai, ko mes prašysime, jis pajėgus suteikti mums tai. మన పక్షాన ఆయన విజ్ఞాపన చేస్తున్నాడు. And he is interceding on behalf of us. Jis užtaria mus సమాధానం ఇవ్వడానికి సమర్థుడు. And he is capable of giving us peace. Jis pajėgus suteikti mums ramybę. లాస్ట్ గా ఆయన జయం ఇవ్వడానికి కూడా సమర్థుడు. And he is even capable of giving us overcoming life. Ir jis pajėgus suteikti mums pergalingą gyvenimą. Victorious life. Pergalingą gyvenimą. దేవుని కలిగిన మనం జయ జీవితమే గొప్ప జీవితం. And those, we have God, we have Jesus, that is the blessed life and victorious life. Turėdami Dievą, Jėzų, mes turime palaimintą ir pergalingą gyvenimą. Jei karšta. If you put the whole message in a brief sentence, what is it today? Jeigu visą žinią What God spoke to you į today? trumpą sakinį sudėtumėt, ką Dievas pasakė jums, kas nori pasakyti? Amen. Hallelujah. Yeah, that's all. He leads me to a victorious life. It's wonderful to listen, but the main thing is we have to keep it. Nuostabu yra klausyti, bet svarbiausia išlaikyti tai, pasilaikyti. We have to hold on to the things that God has given us. We have to hang on to that. Mes turim laikytis įsikabinę tų dalykų, kuriuos Dievas suteikė mums. If you don't hang on, the sad thing is the devil steals. Nes jeigu nelaikysi tai, ką gauni, liūdniausia, velnias pavogsta iš And by the tavęs. next week, Kitą you will savaitę remember nothing. nieko neatsimins. Yeah, he said, well, you ask somebody, what was the message last Kas time? nors paklaustų, kas ten šeštadienį, ką ten It was pamokslavo? a wonderful message. Oi, koks geras pamokslas. About what? Ką pamokslavo? So, it was so powerful. Labai stipru. And said, about what? Ką pamokslavo? Oh man, God spoke to me so. Dievas man kalbėjo. Tell me what about what? Ką what did he say? pamokslavo? I don't know. Nežinau, But it was so good. bet labai gerai pamokslavo. What's so good if you don't remember? Tai kokia nauda iš to, jeigu tu nieko neprisimeni? Yeah. And if you ask them, oh, wonderful message. Jeigu tu paklausi, puikiai žinia. But if you cannot remember, if you cannot tell, Jei negali atsiminti, nieko then negali you have already pasakyti, stolen it. velnias jau pavogė. Don't lose that one. Neprarask to. Very simple Labai paprasta, and very small, very brief. labai trumpai. You see, that's all. God, you see, sometimes, people ask, they speak to me, Lord, speak to me. When God speaks, He doesn't write a 10-page letter. He just speaks one page. Žmonės dažnai sako, Dieve, kalbėk man, bet Dievas neparašo jums 10 puslapių laiškų. Yeah, that's all. Simple. Labai paprastai. There's 7 promises. 7 pažadai tau. Don't worry. Nepergyvenk. And He says He's going to give a peace. Jis suteiks tau ramybę. So today I don't know who you're worrying, Nežinau, dėl ko jūs pergyvenat šiandieną what situation. ir kokioje situacijoje And I don't know, bebūtumėt. maybe you do not have a peace. Galbūt neturit ramybės. You see, they go together. Matot, šitie dalykai draugieina. When you worry, Kai pergyveni, rūpinės, you cannot have peace. ramybės neturėsi. It's impossible. Neįmanoma. They cannot coexist together. Šitie du dalykai drauge neegzistuoja, negyvena. Worry and peace. Pergyvenimas ir ramybė. They're twin brothers. Kaip dviniai. Yeah, they stay together. Kartu. Yeah. They stay together. Yeah, Worry and peace. yeah. No. Worry and no. Yeah, they are like opposite sides.
Jie ne kaip dviniai, priešingai, neįmanoma. You cannot pray for peace and worry Negali at the same time. prašyti Dievo ramybės ir pergyventi tuo pat metu, neįmanoma. You worrying about something and ask God, Dėl- give me peace. Dėl kažko pergyveni ir prašai Dievo ramybės, It's not going to work. taip neveikia. Yeah. You have to trust His word. Turi pasitikėti jo žodžiu. First, you need to quit worrying, Pirmiausia, turi nustoti pergyvenęs. and God can fill your life with peace. Tada Dievas gali pripildyti tavo gyvenimą He ramybę. wants us to be victorious. Jis nori, kad mes būtumėm pergalingi. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ačiū tau Thank viešpatie. you, Lord. So, how many are blessed today? Kiek iš jūsų esat palaiminti? Thank you, Jesus. Thank you, Lord.